Gospodine Biševac, možete da komentarišete činjenicu da je 6 medija odbilo sredstva na konkursu za finansiranje. Kakva je vaša reakcija na to i kako komentarišete činjenicu da već 8. godinu za redom jedan medij blizak vašoj stranci, čak prije 8 godina blizak vama, medij u čijem vlasništvu jednim dilom ste bili vi, dodeljuje se više od 80% sredstava u odnosu na sve ostale medije? Da, postoje komisije koja su stavljene od novinara. Mi znamo da je svake godine, što kažemo, ta regionalna dobijala sve manje novca, postoje neke kriterijumi, vi kao pravo imate svi da uložite žalbe na te odluke, tako da, mislim, tu komisiju je donela odluke pošto jesu. Na vama je da tražite, kažem, da li su bili u pravu i da li nisu bili u pravu. Je li to pravedno, gospodin Biševac? Molim? Je li to pravedno? Treba da dokažete, to kažem. Vi sigurno čujete primjedbe. A kako činjenica da 8 godina mediji koji je blizak jednoj stranci, vama lično čak bio blizak, dobija više od 80% svih strana? To je, ja kažem, komisije odlučuju, možete postaviti... Znači vi ništa ne odlučujete? U čemu je odlučuju. Samo, ako može, pre nego što... Pošto sam malo bio iznenađen, samo bih odgovorio gospodinu Liloviću, da ste vi isto i ranijih godina dobijali sredstva. Kroz te konkurse, koliko znam. Gospodine Biševac, evo da vas ja vas pitam, zbog čega 8 godina nijedan put niste objavili finansijski narativni izvještaj za bilo koji medij, za bilo koji projekat koji je niti ste dostavili javnosti na uvid bilo kakav dio informacija što se tiče realizovanih projekata? Ja mogu reći ovo, da se tiče, znate što transparentnost, sve je javno dostupno. Gospodine Biševac, niste odgovorili na pitanje... Nećemo se sad javljati, nisam... Molim vas odgovoriti. Ja ću samo da odgovorim, sve postoji i sigurno da smo... Gde postoji, gospodine Biševac? Samo da vam... Gde su finansijski narativni izvještaj za sve medije, za sve projekte? Sad vi ste postavili pitanje, dozvolite da odgovorim. Izvolite odgovoriti. Pustite da tu... Meni jako neprijatno ko se svađate i Ja ne znam stvarno, vodite s kolegama. Vi ste prvo dobijali na tome konkursu. Koliko smo dobili? Ja ne znam, ja ne mogu da znam. Pojedinačno ne znam koliko je dobijali. Vi ste isto dobijali ta sredstva. Postoje komisije i postoje odluke toga. Sigurno da je sve tačno i od Ministarstva financija. Dobili smo pozitivno mišljenje da smo jedini grad koji sve dobija na uvid i po transparentnosti. A da li je pravedno i da nije, uvijek ima pravo žalbe. A o tome da nema činjenice, da nema ti izvještaja, sigurno niste u pravu. Gde se nalaze izvještaj o realizovanim projektima? Nećemo ovo da predstavimo neku ličnu, dođite ovamo, pa da budete ko nepristojni. Ja se izvinjavam. Gde se nalaze izvještaj? Ne budite nepristojni, ću to da kažem. Budite, ovdje su svi novinari. Gde su objavljeni ti izvještaj? Možemo li samo da tijelo jako žurim agencije da čekaju gospodina Bertolinija izjavu šalje? Imate sve izvještaje i sigurno možete... Zakažite razgovore na različite različite teme. Gospodine Bertolinija, pošto da imamo dali ovaj projekat podržava medije. A mi znamo svi... Gospodine Bertolinija, mi smo ovdje zbog vas. Molim vas, možemo izjavu od vas da dobijemo. Uopšte niste ispoštovali protokol, ako možemo izjavu. Hvala vam.